Poznate automatski. Institutu za uporedno pravo i člana radne grupe za izradu akta o promeni Ustava Republike Srbije, Draganu Boljević, počasnog predsjednika i druge prisutne goste koji su se odazvali našem pozivu da uzmu učešće na ovom javnom slušanju i da daju doprinos sagledavanju teme o kojoj Skidite maske. Neće, ja skinem. Super, da.